Kao da smo juče krenuli u školu, kako vreme leti. A naša škola danas puni 20 godina. Starija je od nas. Zapravo škole nikada ne mogu ostariti. Znaš kako je govorio Dušan Radović? Moramo se truditi da nam škole ne ostare, da nam se pre vremena ne umore, a da nam deca dolaze u školu svoje, a ne naše mladosti. Znači mi ih podmlađujemo i činimo ih bolje. Tako je. Živo svima. Narod koji ima najbolje škole, prvi je narod u svetu. Ako ne danas, onda sutra. Poštovani dobrodani, dobrodošli na proslavu jubileja Pravno-poslovne škole Niš. Škola je deo nas. Svako ko u nju dođe, nastavnik ili učenik, ostavlja u njoj deo sebe. U školi možeš naučiti puno ili uzeti s njom najbolje. Na vama je da to prepoznate i da kvalitete koje ona nudi ugradite u sopstvenu ličnost. Škola nudi bezbroj mogućnosti. Ona traje i opstaje zahvaljujući vama i nama. Škola nije smisao života, ali jeste deo njega. Ona te uči da budeš jak i istrajan, hrabar i plemenit. Školujući se čovjek izgrađuje svoju ličnost. Uči o sebi, uči o drugima. Učiti, naučiti, trajati, boriti se za svoje mesto pod suncem. Pravno-poslovna škola Niš započela je svoju borbu pred suncem 1994. godine. A danas proslavlja jubilej, 20 godina samostalnosti škole. Srećan rođendan!